بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا نحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا ونعوذ بوجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puasing kasanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsama-sama kita niyo tumukbali sin pagsyarang sukul pakatunggal sin Allah. Abat sabab bunal tuod masih pa kita niyo biusan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin salago-lago nikmat. Nikmat kagugunahan sin katan manusia. Wairuunin mabata, wairuunin malaas, usog atawakan pawawai bot maling kaningkatan maghajat panikmat ini amuna nikmat kabuhi. In mahuli niya salawat iban salam panabina tu junjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lapay na in kalwarga niya iban nasin mga kasahabatan niya iban nasin hisyu-hisyu in niya magad kanila pakarayawan. Imahuli niya mga maas tay mangud sin ako hagam Islam. Aw na ayat siyabot kato sin Allah subhanahu wa ta'ala halong sin Quran niya. Kabakan na to hasuratun nisa ayat hikakatlo ang tag-unom. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana. Ha-ayat yan piyamahalayak sin Allah subhanahu wa ta'ala indua sa lagu-lagu ibadah. Ibadat wajib paragbuson sin manusia. Ibadat in subay hinangon sin manusia. Labi aula ibadat in ayaw tuod magrida in manusia mapatay sa hingga maparagbus nin duay ibadat ini. Dahin mga makna ayat na sabot sin kita kaina wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana. Pagtag-ipon ninyo in Allah subhanahu wa ta'ala iban ayaw niyo siya pagsakutuhan hang sulag uno-uno. Wa bilwalidaini ihsana iban pakamaasan niyo kamo magmarayaw magbakti labi awla magtaat kanila. Haayat ini mga maas tay mangud sin ako hagam Islam. Niyanan sin mga ulama ayatul hukuk al-asyarah. Lamud siya rin ha mga hangpo ayat. Amuin mamaytai banghisyo naman in wajib tukbalan sin kapatut. Dahil ha mga salago-lago kapatut siyabot sin Allah ta'ala ha ayat niya. Amuna in subay na to sumbahon ni Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya. Sarta ayaw na to siya pagsakutuhan. Ayaw na to siya pagsyirikan, ayaw na to siya hinangan limbang hakatan ibadat magkahinang na to pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Sarta siabot kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hambok din ha mga salagu-lagu ibadat. Ibadat di majukop in panawid sin hambok manusia sehingga maparagbus nin ibadat ini. Ibadat di kanganan ni manusia matan nanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala sehingga insubay niya mahinang ibadat ini. Amo na in ayat sin Allah ta'ala wabil walidaini ihsana iban pakamaasan niyo kamu magbakti magmarayaw labi aulain magtaat kanila. Bangsa pantun bilang sin Allah subhanahu wa ta'ala induahinang inidain ha mga salagu-lagu ibadat bunal-bunal tuod subay na tuday sabtuntumon in pagtinggal sin dua ibadat ini dain ha mga salagu-lagu dusa pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paggain topic na to hamaron ini ni simoy pagtaat padua maas sabuton na to dain ha mga kangian sin hambok manusia apabila malawa ning pagtaat niya parwa maas niya. Sabuton na to in mga siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala hambok manusia kaya lupahan ning kapatid sin dua maas niya doon kaniya. Dain ha mga hadith di matong dain kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'ir faqala alaihi salatu wassalam al-isyraku billah wa uququl walidaini ila akhiril hadith. Dain ha mga kamudaratan sinhambok manusia way pagtaat niya parwa maas niya way pagmartabat niya parwa maas niya dain ha mga kamudaratan niya apabila ini mahinang sin manusia nakarugto siya sin salagu-lagu dusa pahadarat sin Allah. Law sin Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'ir. Naasubula ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sin mga pardusahan dakula. Faqala alaihi salatu wassalam insambong sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-isyraku billah. Amo na in pagsakuto pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kamarwa wa uququl walidain iwan sin pagsulang harwa maas iban sin amuin wayruun pagmartabat parwa maas induahinang inilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamud siya din ha mga salagu-lagu dusa pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkaning manusia subay tuod siya umanid in makasulang siya hadwa maas niya. Hindi niya pagaddatan ng dua maas niya, hindi niya pagmartabatan ng dua maas niya sabab apabilan niya ini mahinang biada siya sin nakahinang din ha mga salagu-lagu dusa amo in kahuhukawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain hinang dusa parwa maas bidda iwan sin kaywanan dusa magkahinang sin manusia. Sabab inhinang dusa parwa maas di pahadun niya ipananan na sin Allah subhanahu wa ta'ala in siksa niya. Dahil haman hadith di matong sabda sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kullu dhunubi yuakhiru Allah minha ma sya'a ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa inna Allah yaj'aluhu li sahibihi fil hayati dunya qabla al-mamat. Sabda sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in tiap-tiap dosa hipagpatarasaw sin Allah subhanahu wa ta'ala in siksa niya pataw na kahinan niya paadlaw kiyama. Walau pun in pagsulang harwa maas malain ka ning pagsulang parwa maas in kamudaratan niya in siksa niya di pahadun niya hipananam na sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanusia hadi pa siya dagpakan sin kamatay niya. Dahil mga kamudaratan atawakan ni sin manusia wayron pagmartabat niya parwa maas niya, wayron pag-addat niya parwa maas niya, wayron pagtaat niya parwa maas niya, di pahadun niya pananamun na sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya insiksa niya. Ya Allah, hangkan long sin mga ahlus siyar
aun kissa siyabot kato tanyo sin mga sila magkikissa. Laong nila kanat hunaka azuz wadnuha al-mutazawwij wa yaskunu ma'aha fi nafsil manzil. Laong niya aun hambuok maas babae. In maas babae ni aun siya anak usog serta taga-asawa serta yaon sila nagahambuok bay. Wadata yawmin sinhambuok adlaw ja'al ibnu min al-amal di matungin anak ini rin hapaghinangan niya. Wadakhala ala zawjatihi in mahuli simud siya mon pabiliksin asawa niya pahasanathu bikalamin kathirin an ummih. Pagsud niya man palom sinbilik magtuy karungugan niya in asawa niya magkabtangan singkabtangan nangi tungod pa ina niya. In mahuli niya mga maas tay mangud sin ako agama Islam. Imbes na hinangon sin usog ini in patumtuman in asawa niya, in wasiyatan in asawa niya, sin ayaw siya magkabtangan sin kabtangan hikasakit sin pangatayan sin ina niya, gam naman in usog ini lang sin mga ahlus siyar fanazala ila ummihi muqdiban wahmarra wajhuh. Gam naman in usog ini kiyat tunyain ina niya nagduruga sarta namumulahan in pamayhuan niya. Aroon man mga maas tay mahmud sin ako agama Islam in agi sin anak pa ina niya. Qumi fasawfa adhabu ma'aki laong natindog kaw dahon ta kaw laong nga manaw walang ta'rif al-um niyata ibniha wayrun kailukay nga tansin ina bang unin balak sin anak kanya. Wayrun nakailul kaingatan sin ina bang unin sun hinangun sin anak kanya. Fadhahaba biha ila tariqil jabal dia sin bata ini ina niya mattu pataas sin bud battu paran sin bud wa wasala ila qimmatil jabal sehingga si mampay sila mattu pataas sin bud. Haduon mayan mga maas tay manghud sin ako agama Islam laong sin anak ini pa ina niya kad nafada sabri laong nga yakaw ina ko napuspus ning kasabar ko kay mo. Waya ka laong nga ina ko napuspus na ako kay mo. In lam tantahi muamalataki li zawjati fasa'armika min hadzal jabal. Bang mulong nga di hundungan. In pagmuamalat mo iman sin asawa ko. Bang di mulong nga hundungan. In pamungmong nga asawa ko hulukon ta kalong nga ding hata sin bud ini. La ilaha illallah. Kaya lupahan sin anak ining kabtangan sin Allah Ta'ala. Fala taqul lahuma uff. Ayaw tuod kaw magkabtangan kanla sin kabtangan uff. Amo ing kabtangan biya kaw sin kabtangan biya sin amin di kaw kaamuhan ka nila karuah. Ya Allah. Long sin bata ini ha ina niya. Bang mulong niya di hundungan pamungmungan in asawa ko. Bang mulong niya di hundungan in pagmuamalat mo iwan sin asawa ko hulukon ta kaw ding hatasin bud ini. Uno kayo ni sambong sin ina. Law sin mga ahlus siyar, faqalatil bikulli sakinatin wa waqar. Sinambong kayo in ina sinamong sambong lang malambot, kabtangan lang malambot. Law sin ina if'al ma syi'ta. Law nga ukaw anak ko, hinanganing kabayaan mo. Hinanganing kabayaan mo. Walakin qabla hada. Sumagawa law nga di mo pa kumahulog ng hatasin bud ini ba ni usal lirak atay ni. Dihilina ako lang nga waktu sumambahayang misanda kumando ang karakaat. Wa ba'da intihaiha minas salat. Puasman sinambahayang ina. Sinduang karakaat sambahayang di matungin busong sin Allah subhanahu wa ta'ala habata ini. Di matungin mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala habata ini. Lang sin mga ahlus siyar insyaqqatil ard nasipak nagdua in lupa wabta'alatil ibn hatta rukbatah sehingga liublub in bata ini tubtub mari patuhod niya di siya makakuha dahil haamuin long tapu asing kasipak sin dua sin lupa in mahuli nilang sin mga ahlus siyar zuhilatil pagkita sin ina bihaw ning kahalan sin anak wala nakasandal imulak in ina kalau raman aw makatawan kanila karwa pasani ahal nar biungog sila si mga tao naglalabay faja'u liyukhrijul walad
Di matungin mga tao ni hamaksud asupaya tawangan nila imbata makarwa ding halupa. Walakin duna jadwa. Sumagawa di nila karausan higwa imbata ini. Di nila karausan higwa ding halupa imbata ini. Inna hinang nila istad awas syekha. Inhinang sin mga tao ini kimawa sila guru. Pagdatong man sin guru mon kanila kita sin guru yung kahalan sin bata nakapamong siya haina sin bata. Long sin guru hadha thamanul uquq. Long nga kahalan bihan magjato amunasan na na in resulta sin bata wayron pagmartabat nga pamaas niya. Amunasan na na intungba sin bata wayron pagtat nga parwamaas niya. Ang paiyan ni Sheikh ina sin bata ini ud'illaha an yufarrija anhu. Long niya ko bago bang biya ka to doa ako pa Allah subhanahu wa ta'ala habang maning bata ini lapasun dasin Allah subhanahu wa ta'ala. Habang maning bata ini parihalaon dasin Allah subhanahu wa ta'ala ina kailumisan pabiya din di niya rin katahanan na bihaon kahalan anak niya. Pada atil rabbaha nasaruun doon nangin duain ina, ya Allah lapasain anakku. Ya Allah lapasain anakku hatta infaqqal walad bi qudratillahi subhanahu wa ta'ala sehingga nakawa in bata hakudat sin hakusog si kakawasahan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil lang sin mga ahlus siyar wa adal waladu ilal hayat. Nagbalik in karuhi sin bata ini biya sin kain at tagna. Walakinnahu la yastati'u syurba illa min yadi ummih. Sumagawa minsan pa siya ruhi na dahil ha mga rusong atawakan mulka kanya sin Allah ta'ala di na siya makaraos minum bot malingkan suri na sadya siya piya painom sin ina niya. Subhanallah. Sambilong sin mga ahlus siyar li'annahu mahma shariba min al-akharin la yartawi abada. Sabab laong na intawi ni habihating kahalan niya puasing kaagi-agi niya ina niya. Minsan pa siya laong niya painomon sin taurugaing di niya laong niya kakinaman inlimu sin inom niya bot malingkan suberi magpainom ka niya ina niya. Ya Allah. Amo na yan yung piyagbayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadith niya. Intiap-tiap dusa tarasaun sin Allah ta'ala in siksa hataw nakahinan kanya paadlo kiamat. Malainkan in amin dusa parwama asbi pahadunya kana naman na sin manusia. Di pahadunya para tumun na sin Allah subhanahu wa ta'ala siksa niya. Hangkanin manusia, suwaytud siya maanib, suwaytud siya mahalli, in makahinang siya sinamin langgal syara parwama as niya bukun kawawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin makawa na to matakaddam hakis sa nasabot sin kita kaina. In makawa ta matakaddam hakis sa kaina. Wayroon sa niya in magparuli kita ha kaasawahanta. Wayroon sa niya magparakag kita ha kaasawahanta. Sumagawa ayaw isab mahinang sawab sambil kalupahanta. Hindi na kita magtaat parwamaasta. Hindi ta napag-addatan hiinata. Hindi ta napagtaatan hiinata. Tumtumun sin kita mga maas tay mangud sin ako ha kama Islam. In ina amo na yan in sarayaw-rayaw. Manusia in suway tapakitan sin hinang tamarayaw. In ina doon takawakan in sulgata. In ina biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala dunin riba niya hangkan ayaw mo palawiha. In pagparakag mo ha asawa mo atawakan in pagpakita mo sin dayaw mo paasawa mo din sin haina mo. Sabab in ina nakabidda siya rin hakatan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dungdungan na to ba marayaw in hadith. Long sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuk thumma qala man qala ummuk thumma qala man qala ummuk thumma qala man qala abuk. Long sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu lima tunglong min hambok usog nun para Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pasya iniyan. Ya Rasulullah, wa ya ka Rasul sin Allah, man ahakku bi husni sahabati. Isyulong na ya Rasulullah manusia, lawi pakitaan ko sin dayaw ko, lawi pakitaan ko marayaw sin pangadatan ko,
Long kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ummuk hiina. In mahuli long sin taoy ni hisiyo pa ya Rasulullah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hiina mo. In mahuli long sin usugin ni hisiyo pa ya Rasulullah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hiina mo. In mahuli long sin taoy ni hisiyo pa ya Rasulullah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hiama mo. Dungdungan tamarayaw in hadith na sabot sin kita kaina. Bang biya din in halga sin ina. Bang biya din in kahalga sin maas sin kita hapangatut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tu di matungin usog ininang asubo para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang hisiyo manusia lawi. In subay niya pakitaan sin pangadatan niya marayaw. In subay niya lawi pagadatan pagtaatan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hiina mo ang pahiama mo. La ilaha illallah. Tuntumon sin kita mga maas tay manhud sin ako haagama Islam. In ina nakabidda siya rin hakatan na siya piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in ina nag-amay-amay to din Rasul sallallahu alaihi wasallam lawin Allah ta'ala in subay siya pagtaatan. In subay siya pag-addatan. Hangkan haruwain hadith. Bingkan Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah inna li umman wa aban wa akhan wa ukhtan wa amman wa ammatan wa khalan wa khalatan fa ayyuhum awla bisilati. Long Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu long yaon hambok usog inyan para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna li umman. Ya Rasulullah, aun pa ako ina. Wa aban, aun pa ako ama. Wa akhan, aun pa ako tay manghud usog. Wa ukhtan, aun pa ako tay manghud babae. Wa amman, aun pa ako amaon. Wa ammatan, aun pa ako inaon. Fa ayyuhum awla bisilati. Hamanga nasabot ko kaina ya Rasulullah. Isyo baha in lawi subay ko paraya un parsugpatan ko kaniya. Uling sambong sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadul mu'til ulya fabda biman ta'ul. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam hatawini long yatagna kawahi siyo in mataasin darajat niya. Hisyo in mataasin darajat niya. Hamanga manusia piya panjarisin Allah Ta'ala. Puasin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummak. Long ngayon panag na aning subay mo pahuguton ng parsugpatan mo kanya hiina mo. Ya Allah. Pagubos hiina mo, hiama mo. Pagubos hiama mo, tay manghud mo usog. Pag-umusin tay manghud mo usog, tay manghud mo babae, summa adnak in mahuli, puas din kanila, laulaha siya mo, asawa mo, ilan sin masuok kay mo. Ahadith ini mga maas, tay manghud sin ako agama Islam. Biita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inlawi, suway parayaw unta in parsugpatanta, bain ha mga manusia amo nahiina ta. Sabab in ina lando in pang-ayad sin Allah Ta'ala kaniya. Sabab in ina dunhan biyutang sin Allah Ta'ala in surat ta. Hangkanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataud mga hadith. Magkasabot niya. In suwaytod pagtaatan in dua maas labi awla na in ina sin kita. Dahin ha mga hadith day sabdin na tong dahin kanal Miqdam radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بأمهاتكم 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 إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب dungdung ibang biya din kahalga sin ina hapangatod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dungdung ibang biya din in kahalga sin ina hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yusikum bi ummahatikum. Sarunato din Allah ta'ala wiyasiyatan niya kamu suway kamu magmarayaw magbakti pa kainaan niyo. Sarunato din Allah ta'ala
Wiyasiyatan niya kamu, suway kamu magbakti, magmarayo, magtaat pakainaan niyo. Sawun nato din Allah Ta'ala, wiyasiyatan niya kamu, insuway kamu magbakti, magmarayo, sarta magtaat pakainaan niyo. Bunato din Allah Ta'ala, wiyasiyatan niya kamu, insuway kamu magbakti, magmarayo, pakainaan niyo. Bunato din Allah Ta'ala, wiyasiyatan niya kamu, insuway kamu magbakti, magmarayo, pakainaan niyo. Nakalima siyabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inhi kaunum lang sin Nabi, inna Allah yusikum bil aqrabi fal aqrab. Sahunarto din Allah Ta'ala, wiyasiyatan niya kamu, insuway kamu magmarayaw pa mga masuknon kani. Sahunarto din Allah Ta'ala, wiyasiyatan niya kami, suway kamu magmarayaw pa mga lawlahasya niyo. Bima na mga maas tay mangudsin ako agama Islam, hadi pa kau makapagmarayaw halahasya mo, pagmarayaw na kau haina mo. Hadi na akaw makapagmarayaw hataurugain, pagmarayaw na akaw kahina mo. Hadi na akaw makapag-addat kansiyo na manusia kakilahan mo, pag-addat na akaw kan ina mo, sabab among yatin dia kan sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bihaning kahalga sin ina mga maas ta imahud sin ako mulia. Hangkan ayarihi ina mo, sabab tungtunga doon mo kawakan insulka. Hangkan mga kasahabatan na kauna, bangaon hambuk dahin ha mga maas nila mapatay, magtanis sila, bang sila asumuhon uning sabab, insambong nila na tambong na insulka ko. Lawakan insulka mo yakaw tay manghudon ha pagtaat mo parwa maas mo labi aw lahi ina. Sabab insulka yan kawakan taha pagbakti, taha pagmarayo, taha ruwa maas talabi aw la nahi ina ta. Aun hambuok sahabat, siyabot inhi Muawiyah ibn Jahana radhiyallahu an. Di matungin hambuk usog ini matto pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laumna, ya Rasulullah, inni aradtu an agzwa wa ji'tuka astashiruk. Langsing usog ini ya Rasulullah, di matung ako marikay mo, hamaksud na baya ako magad kay mo magjihad. Iwan di matung ako marikay mo asupaya raakon mo sinununing kabayaan mo. Laong kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, halaka min Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatawini, mabaya magad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam magjihad. Mabaya daakon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sinuno-uno ng kabayaan da akong kanya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa yasu sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, halaka min laong na aun pa ina mo, ya Allah. Wala na nga subuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, saddiya na kaw, nakapag-practice na kaw, karausan mo ra imagad ka kung magjihad. Bukong dihating kabtangan kiabtang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatawini. Sa inagis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, halaka min aun palaong niya ina mo. Laong sin tawini naam, laong niya huon ya Rasulullah. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, farji ilaiha wabirha fa innal jannata tahta rijlaiha. Wa fi riwayah falzamha, wa fi riwayah farzam rijlaiha fasammal jannata. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, balik kau matukan ina mo, pagbakti kau kan ina mo, pagtaat kau kan ina mo, pagmartabati ina mo, fa innal jannata tahta rijlaiha, sabun na tuod insulga kawakan mo dun hapad sikihi ina. Ya Allah, sabun na tuod insulga lang sin Rasul kawakan mo dun hapad sikisin ina mo. Haru aing riwayat, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, falzam rizlaiha, laong na tutog kau ha magbakti, magtaat doon kan ina mo, fasammal jannata, wailun dahin ha mga hitumbas sintuhan kay muwat malingkan surga sin Allah. La ilaha illallah. Bihaning kahalga sin ina mga maas tay manghud sin ako agama Islam. Galupahan sin kabataan bihaon, simbunal bunatod in pagbakti, pagtaat parwa maas labi aula kan ina doon kawakan nila insulga nila. Ya Allah, hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala,
Dain ha mga siyabot niya katutan yung ayat kaina, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pagtag-ipunin Allah subhanahu wa ta'ala, iban ayaw niyo pagsakutuha ang sulag uno-uno, ang pagpiyagpalimbang sin Allah taling pagtawhid kanya, iban sin pagbakti, pagtaat, parwa maasin kita. Sabab di, masampurna in panawhid sin hambuk manusia, sehingga maparagbus niya na ay matan pagmarayo pagbakti kan ama na iban kan ina niya. Mataod mga kaayat-ayatan siyabot sin Tuhan halom sin Quran. Mamayta ikato tanyo, ha mga kaanakan, insubay tuod na to para yaon in pagtaat natin pagmartabat na to pagkamaasan na to lawi awla na hiina na to. Dahil mga ayat siyabot sin Allah Ta'ala halom sin Quran niya mahamul liya. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَيَسِيَةً نَمُو إِنَّ مَانُسِيَ إِنْ سُوَيْسِلَ مَغْمَرَيُ پَرْوَمَا أَسْنِلَ لَبِي أَوْلَأْنَهَا إِنَا نِلَ سَبَبْ إِنْ إِنَا نِلَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ إِنْ إِنَا كَإِلُهَا وَقْتُ piyagburusnin anak niya nagdarasin parasahanan bukun marayaw nagdarasin parasahan amuin masuok na tiranan ni kamatay sin siya. Arugaing ayat lang sin Allah, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Iban wiyasiyatan namu in mga manusia in subay sila magbakti magmarayo parwa maas nalabi awla na paina nila sabab bang nila sadyat kaingatan biya din parasahan sin ina hamalathu ummuhu kurha piyagburot siya hiina niya kailo halong kabuggat halong parasahanan parasahan bukun marayaw hagut paso siyan dalan hapdi siyan dalan karo siyan dalan habang masadyain anak dumayaw halong sintian sin ina niya wawada'athu kurha bukun hating kabinsanaan ka na naman sin ina hawak to siya piyagburo si ina niya sumagawa sambil kailo siya piyag anak masi-masi in parasahan sin ina di niya marayaw hikabutang sabab sin kasigpitan kya na naman niya. Hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala nag-amay-amay tuod insubay tuod parayaon na to biya kita niyo biya sin kita niyo anak insubay parayaon na to yung pagbakti pagmarayaw na to pagkainaan na to. Ya Allah, dungdungan na to yung kahalan si mga sahabat na kauna. Bang biya diin sila magsaumadya, magmuamalat pa mga kainaan nila. Abu Hurairah radhiyallahu an, hambuok din ha mga sahabat si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisa niya kato tanyo, in kahalan nagjatuha antara sin siya iman hiina niya. Law sin Abu Hurairah radhiyallahu an, kuntu ad'u ummi ila al-islami wa hiya musyrika. Lawngin kiaunan ko, diawahan ko ina ko bang man makasud paara ma Islam ahalin siya nagsasakuto fa Allah. Fada'awtuha yawman, sinhambok adlaw laong nga diawahan ko siya. Piyatumtuman ko siya bang man sadya siya makasud paara ma Islam. Fa asma'atni fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma akra. Sumagawa laong nga gam naman piarungugan niya ako sin kabtangan nangi tungod para Rasul sallallahu alaihi wasallam tiranan hikasakit in pangatayan ko. Abu Hurairah radhiyallahu an, piatumtuman niya ina niya, diawahan niya yung ina niya bang man sumud paara ma Islam. Hawak to diawahanin ina niya magpakarungog siya kabtangan nangi tungod para Rasul sallallahu alaihi wasallam hikasakit sin pangatayan niya. Sumagawa habihat to na kaagi-agi sin ina kanya, wala siya simambungkan ina niya. Wala niya piyag-amahan hi ina niya. Wala niya liyugusin ina niya. Sumagawa lang sin Abu Hurairah. Fa'ataytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Kaya tukulong min Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin pagtangis ko. Fakultu ya Rasulallah. In agi ko ya Rasulallah. Inni kuntu ad'u ummi ila al-Islam fataba. Law na ya Rasulullah munay tuod diawahan ko hiina ko bang man sumud paara ma Islam sumagawa nagmari siya. Wada'autul yawma sinhambog adlaw diawahan ko siya piatumtuman ko siya.
habang man sadya makasud paagama Islam, fa asma'atni fika ma akra. Sagam naman ya Rasulullah, parungugan niya ako sin kabtangan nangi tungod kay mutiranang hikasakit sin pangatayan ko. Long sin Abu Hurairah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fad Allah ay yahdiya umma Abi Hurairah. Ya Rasulullah, pangayuan ko ka. Ya Rasulullah, duahi in Allah. Dua ako pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man hidayatan niya in ina sin Abu Hurairah. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Rasulullah, hidayatin ina ya Abi Hurairah. Ya Rasulullah, hidayatin ina ya Abu Hurairah. Longsin Abu Hurairah, fakharajtu mustabshiran bida'wati Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Laong nga gimuwa na ako iban sin pagkuyag ko. Hadua asin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ina ko. Falamma ji'tu fasirtu ala al-babi faqalat makanaka ya Abu Hurairah. Hawak tuman ako lang nga di matong paway na mo, sarta masuk na ko palawang simbay na mo. Iyan ako lang nga sinina ko makana kaya Aba Hurairah, laong na ay nakaumig dahil hatindugan mo ya Aba Hurairah. Di na ayaw na ako sumud palang simbay ya Aba Hurairah. Laong sin Aba Hurairah radhiyallahu anhu fasami'tu dakhdatal ma'. Laong nga diungog ko laong nga intingog sin tubig. Di na biya sa pantunaw nag-asag tubig. Pagtasalat laong nga biya kiamistuhan ko na may ina ko. Wala bisat dar'aha wa ajjalat ila khimariha pasyalaw nga nanamong tamong marayaw. Papatahtul baba. Pagpalaong nga iukab ko inlawang. Pag-ukab ko lang nga sinlawang. Paqalat ya Aba Hurairah, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pag-ukab ko laong nga sinlawang, ampa ako tiyawag sin ina ko ya Aba Hurairah, magnaik saksi na ako sinwayron Tuhan mapatutsumbaw na kasabunalan bot malingkan nin Allah, damikyan magnaik saksi akin bunatin ni Muhammad Rasul sin Allah. Laong sin Abu Hurairah, faraja'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki min al-farah. Laong nga saruon doon nagbalik ako matupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan sin pagtangis ko hasawag sin kog kulang sin Abu Hurairah radhiyallahu an. Pagdatong sin Abu Hurairah laong nga pa Nabi, ya Rasulullah abshir. Ya Rasulullah, good news. Laqad istajaba Allah da'watak wa hada umma Abi Hurairah. Laong ya Rasulullah, good news sabab tiay maksin Tuhanin Panginoon amukan ina ko. Hidayatan na laong nga sin Allah in ina hi Abu Hurairah. Laong sin Nabi, laong sin Abu Hurairah fahamidallaha wa asna alayhi wa qala khairan. Ang palaong niya namudjiin na in Rasulullah. Sabta ang panyalong niya yagwin Rasul in Allah. Ang painyan Rasul sallallahu alaihi wasallam marayaw. Khairan. Fakultu in agi kulong sin Abu Hurairah, ya Rasulullah, ud'ullaha an yuhibbabani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Ya Rasulullah, bihaon pangayoon ko kaymo, paggain ina ko muslim na, paggain ina ko nangahagad na fa Allah, sarta kaymo, ando pangayoon ko kaymo ya Rasulullah, dua ahi ako, iwan hi ina ko, hawang man ako kalasahan sin ipon niya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib abidaka hadha wa ummahu ila ibadika salihin o ila ibadika almu'minin. Ya Rasulullah, bangmanin Abu Hurairah, iban sin ina niya, amoy kalasahan si mga ipon mo bariman, iban si mga tao nagmarayaw kay mo. Long sin Abu Hurairah, mapuas dahin hato, wayroon long nga dahin ha mga tao, magpakarungog kako, iban magpakakita kako, ba't malingkan di masasila kako. Unin makawata matakaddan hakis sa ini. In makawata hakis sa ini, biya diin pagmartabat sin Abu Hurairah ina niya. La ilaha illallah. Haruwayng riwayat, long sin Abu Hurairah, anna ummahu kanat fi baytin wa huwa fi akhirin. Din hama nga nagjatukan Abu Hurairah iwan sin ina niya. Bang in ina niya yawn halawng sin bay. Sartain Abu Hurairah yat tuhalas tampat idha arada an yakhruja waqafa ala babiha. Bangin Abu Hurairah mabaya gumuwa din haway niya, mabaya siya mamanaw-panaw, tumindog na siya doon halawang sinbay sin ina niya, ampas siya umiyan, assalamu alayki ya umma wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kasajahitraan doon kay mo yakaw ina ko iwan rahmat sin Tuhan iwan ulong mon kay mo. Way malumingkat amuining kabtangon sin anak pa ina niya. Laong isab sin ina wa alayka ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Damikyan kasalamatan day isab doon kay mo yakaw anak ko kanungungan ko iwan sa sin Tuhan kay mo. Ang paimiyanin Abu Hurairah rahimakillahu kama rabbaytani saghira. Bang man kau kalasahan dasin Allah biya sin paglasa mo ka ko hawak to kasiwi-siwi ko. Insambung isab sin ina rahimakallahu kama barraltani saghira. Bang man isab kau kiaulungan dasin Allah biya sin pagmarayaw mo ka ko hawak to kalaas ko. Bihani mga sahabat na kauna biya din sila magmarayaw hakamaasan nila. La ilaha illallah. Dengha mga kamudaratan sin hinang amuin wayroon pagtaat parwa maas inyan din ha mga salago-lago dosa. Inhi kamarwa mga maas tay mangud sin ako ang Islam. Din ha mga ni sinway pagtaat parwa maas tumtumunta. Bang inhambuok anak wayroon pagmartabat niya pamaas ni hasusungon bihanday sabin hinangon sin mga anak niya kaniya. Law sin mga kabtangan sin mga ulama kamata dinu tudan. Arakala bang uning hinang mumangi magbalik dahin disot niya mon kay. Aun hadith di mato sumagawa in hadith inilaw si mga ulama ul muhaddithin aun pagkadaif niya. Sumagawa makawa ta hadith ini sarta in hadith ini biya sin amuin nagjatu ha zaman sin kitabihaon. Dahin nga nasabot hadith barru abaakum taburrukum abnaukum. Laong na pagmarayaw kamo pagkamaasan niyo pagbakti kamo pagkamaasan niyo, sababang kamo makaanak mga kaanakan niyo ay sabing magmarayaw kanyo. Di na mga maas tay mangud sin ako ang Islam. Dahil hamanga kangian sin amo in bata way pagmartabat way pag-adat niya pamaas niya, bang unin hinang ni hamaas ni amuray sabyatun hinangon kanya sin anak niya. Bang isab siya nagmarayaw para maas niya, amuray sabyatun hinangon kanya sin anak niya hasusungon. La ilaha illallah. Hangkan long sin Wahab ibn Munabbih awhallahu ila Musa alaihi salam. Nagwahilaong nin Allah subhanahu wa ta'ala mon kan Musa alaihi salam. Ya Musa, waqil walidayk. Ya kau Musa, pagbaktiin dua maasmu. Pagtaatin dua maasmu. Fa inna man waqqara walidayhi madadtu lahu fi umrih. Wa wahabtu lahu waladan yaburruh. Sabab laong niya bunay tuod. Isiyu in nagtaat, nagmarayo, nagbakti parwa maas niya, long napahabaon kun ummul niya. Wawahabtu lahu waladan yaburruh. Iban anugharaan ko siya anak magmarayo ra isab kaniya. Waman akka walidayhi. Isiyu isab. Inuirun pagtaat niya parwa maas niya. Masi simulang harwa maas niya. Kasartu umrahu. Pahupuon ko yung pangumulan niya. Wawahabtu lahu waladan yaukko. Iban anugharaan ko siya anak umatur isab kaniya. Ya Allah, bang uno inhinang sin anak pamaas niya, bang siya makaanak biat tulis at inhinangon kanya sin anak niya. Long sin Thabit al-Bunani anna rajulan kana yadrib abahu fi mawdi'in. Long ni haun hambok usog in kiaunan niya yaon bibi na saning ama niya. Paqila lahu aun taon na nga subukan niya mahadha o talong yung parakala. May tamubina sa hiama mo. Faqala al-ab utrukuhu. Insambong sin ama niya lang nga pasarin yun in anak ko binasahon niya ako. Fa inni kuntu adribu abi fi hadal mawdi'. Sabab law ning kiaunan ko hawak to ako sini pa. Den diray sablaw ni hatampat ini. Bin sana ko hiama ko. Fabtulitu bibni fi nafsi hadal mawdi'. Law niya tiandas ako sin Tuhan. Piaratungan ako siksa rin ha Tuhan. In binasahon rin sab ako sin anak ko. Biya sin pagbinasa ko haama ko. Hasimu dalaw niya tampat. Biya sin tampat bihaon. La ilaha illallah. Den nga mga kamudaratan. Sin amuin bata mga tuharwa maas niya bang siya makaanak bihat tuloy sa binhinangon kanya si mga kaanakan niya hangkan ayaw kita mainu-inu aun waktu mga kaanakan bihaon di na mag-addat hakamaasan nila ini subay rin sa briefihon sing kamaasan bang unin na hinang nila kamaasan nila hawak to sila bata pa
Arakala kaya pangungungan nilahi ama nila. Arakala kaya pangungungan nilahi ina nila. Dahil nga sabab yato, piaragbus sin Allah subhanahu wa ta'ala sab kanila hawak to sila rizikan sin Tuhan anak. La ilaha illallah. Ingka hinapusan, mga maas tay manghod sin ako mulia. Dahil nga mga ni sinway pag-addat atawakan pagtaat parwa maas, inyan mahinang sabab hikalayo sin manusya dahil nga suka sin Allah. Dahil nga mga sabab hikalayo sin manusya, hasuka sin Allah ta'ala. Sinhambok adlaw, simakat in Nabi sallallahu alaihi wasallam patasin mimbar niya, ang pasya imian makatu, amin, amin, amin. Kiblanin mga kasahabatan, Ya Rasulullah, ra'aynaka taqulu amin, 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 3 marat. Ya Rasulullah, kita na mo kau. Iniyan hawak to ko sinakat patasin mimbar mo, amin, amin, nakatumubialikan uling maksud niya Rasulullah. Ambok din ha mga nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhambuok na no siya, iyabutan niya indwa maas niya. Niya tay na sadya indwa maas niya, wala na hinang sabab kiyasod niya palam sin suka sin Allah. Ya Allah. Hambok din ha mga kamudaratan. Simbata, wayrong pag-adat niya parwa maas niya malayo sa ding hasulka sin Allah ta'ala. Dungdungan na tubing kahalan sinhambok sahabat pagngan ni Haritha radiyallahu anhu. Sinhambok adlaw, di matungin ina sin Haritha matto pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laong sin ina ay Haritha, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ala tuhaddithuni bi Haritha. Ya Rasulullah, di mo ako lang nasuy-suyan ang kahalan ni Haritha. Wa kana qutila yawma Badar asabahu saham. Laong niya ni Haritha, nasyahid siya laong niya waktu pagbunuh ha Badar. Serta kibdan siya laong niya simpana. Di mo ako lang nasuy-suyan, Ya Rasulullah, ang kahalan ni Haritha. Insambong kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Umma Haritha, innaha jinan fil jannah. Laong niya sabon na tuod, in anak mo'y Haritha, yattuna nagdapa-dapa sin kasura ang hadarat sin Allah. Wa inna ibnaka ashabal firdausal a'la. Ang palaong na anak mo, nasuko niya laong niya sa taas sura amo ng jannatul firdaus. Dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yato, mga maas tay manghod sin ako agama Islam. Subay na tuod lasahon indwa maas na to. Subay na tuod pagtaatan indwa maas na to, labi awla subay na to pag-addatan indwa maas na to, sabab doon na to kabakan in riba, iban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, riba Allahi fi ribal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. In riba sin Allah ta'ala, doon takabakan harida sin dua maas takato taniyong iban in astul atawakan bungsi sin Allah ta'ala, doon da isab kabakan taha astu sin dua maas hakato tanyo dahil nga sabab yato murah-murahan bangman ang punon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pardusahan sin kita niyo lagi bangman pasurong kita niyo sin Allah ta'ala palam sin suga niya, supaya magdapa-dapa kita niyo sin kasanyang nga dito hadarat sin Allah. In mahuli tubtuan ko na dyan dito. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.